Ajde, Tessa i Katarina pjevaju svoje. Ide kiša u bibiš. Ne! Čekaj. Pak sam dobro. Mi smo djeca vesela, rado bih se igrala, a ne znamo što kaže nam ti Anice, što će tvoje ručice, kaže nam ti Anice, što će tvoje ručice, svi činite kao ja, to me vrlo zabavlja, svi činimo kao ti, to nas vrlo veseli. Ajde. O, pa to ćete i plesat. O, bravo. Prava točka. He tells me a lady at the top of the bridge is out. She needs fixing, and I am the man to do it. Coming up, I get a bird's eye view of Valley Vostok's mercy film. Go to town. I sad ćemo, možemo još jedno. Ajde. Čekaj. Bravo, aplauz. Ajde sad ti. Kaj? Htio je poludeću. Htio je gusenicu tinu pa se kupu. Ode mi iz kadra. Ne smijemo se. Može svaki svoj. Ajde. Pjesma. Postrojavanje. Bruno ima čarobni mikrofon, kad ne čujete kak pjeva. Ja se završi s pjevanjem. Dobro, gotovo. Pa išao si tam iza vrata. Kaj tataja? Bravo! A daj mikrofon njima, daj njima mikrofon. Ovaj nevidljivi. Tako. Na uglu naše ulice Semafor. Kada smiješ prelaziti, mi smo zeleno, crveno, zeleno, uvijek dobro pazi, da što Čekaj. A zakaj ne pijate neko folklora kaj ona zna, nego ti pijaš iz glazbeno? Čekaj! Dakle, što ne zgazi? I ne satra.